سلام و درود به پایان. درسی اول است. درسی اول اویدی زنجیرهای دورکنی، محرک‌های اسینخرونی و این درسی پایگاه اساسی است که اویدی زنجیرهای دورکنی و یکم هم اویدی ریلی‌های حمایوی و ریلی‌های دورکننده و اینچنین یکم هم اویدی استفاده برای خود PLC است. سر اول مفهوم اساسی که ما سر میکنیم اویدی که واسه در زنجیرهای اداره کنی یعنی کنترل سرکیت استفاده میشه. این است ریله. ریله یکی از تجهیزاتی است که اولی ترین و اساسی ترین عنصر زنجیری اداره کنی است. کلمه ریله از کلمه انگلیسی گرفته شده است. ریله و ریله از چند قسمتی اساسی عبارت است. ما نامقدر اویدی تیورا بسیار میگذاریم، یکم اویدی عملی عبارت است. ریله از اولا باید قید کنیم که تجهیزات الکترومکانیکی است. همین ریله ما ریله که حاضر است یعنی تجهیزاتی است که با برق تحریک حرکت مکانیکی را اجرا میکنند. و از سیمپیچ عبارت است و کانتاکت تیغه. دو قسمتی اساسی سیمپیچ تیغه کانتاکت یعنی هنگامی تغذیه منبع تامین نمودن منبع با سیمپیچی ریله با این قسمت ما اگر منبع را تغذیه کنیم این سیمپیچی ریله میدان مگنیتی را حاصل میکند که در نتیجه میدان مگنیتی این همین یک میله درجه جایگیر است که این میله را به حرکت می‌درد و اون تحریک اجرا میکند که کانتاکتور را تغییر وضعیت می‌دهد، تیغه‌اش را تغییر وضعیت می‌کند. پرینسیپ عادی ترین دارد، یعنی ما با یاری برق با یاری منبع کانتاکتور را تغییر وضعیت می‌کنیم و حتما ریله تغذیه مخصوص دارد، یعنی شدتی معین. خصوصا این ریله 24 ولت AC DC 24 ولت تغییر یابنده و دومی و اینچنین باز می شود 220 ولت تغییر یابنده، 110 ولت هم تغییر یابنده و در شدت های مختلف 5 ولت چند ولتی که باشد این منبع تغذیه است که ما باید حتما با همین منبع او را تامین کنیم. فرض کنیم اگر 24 باشه ما 220 تغذیه کنیم الکی ریله کار نوشیده می شود. و ریله دو نمود کانتاکت دارد. تیغه نه تیغه با او خاطر که شکلا همینو با مثل تیغه یعنی با شکل تیغه یعنی هم کانتاکتو اما کانتاکت همین قسمت نام دارد، قسمی که تماس دارد ببین همین را کانتاکت میگن اما این با شکل تیغه است، مثل تیغه است. کانتاکتور نام دارن NO و NC. NO normally open و NC normally close. یعنی normally open normally close ای چی معنی دارد؟ معنی نرمال یعنی حالتی نرمال، حالت مقرری، یعنی در همین حالت ریله ما یگان منبع تغذیه نشدگی است، همین خیلی در حالت نرمالی. همین کانتاکت 13 14 تیغه باز است، یعنی از این قسمت از قسمت 13 با قسمت 14 جریان جاری شده نمیتواند چون که از این قسمت خط است، قسمت باز است. اما در NC نورمالی کلوز از 11 به 12 جریان جاری میشود برای که تیغه کانتاکت بسته است. اما پس از تغذیه منبع وقتی که ما با سیمپیچ ریله منبع را تامین میکنیم کانتاکت تغییر وضعیت میکنه. تیغه باز یعنی تیغه بازی این اوی ما بسته می شود و تیغه بسته ما باز می شود، یعنی بعد تغذیه منبع 13 به 14 جریان میگذرن اما 11 به 12 قطع میکنن. باید قید کنیم که در زنجیرهای اداره کنی سر اول یک منبع را ما تامین میکنیم. اگر الیمنت های ریله های ما خصوصا منبع 24 باشد 24 220 باشد 220 380 باشد 380 و
диққати махсус дода мешавад ба самти ҷараён. Яъне дар занҷири идоракунӣ фақат мо ба самти ҷараён кор дорем ва самти ҷараёнро тағйир медиҳем. Самти ҷараёнро бо ёрии чӣ тағйир медиҳем? Бо ёрии контактҳо. ва дар занҷирҳои идоракунӣ ҳамун манбае ки хусусан ба релеҳо тағзия мешавад аксаран 24 волт аст. 220 хелам ақаллияти кам дорад. 24 волт аст ва он 24 волта мо ҳамчун сигнал, яъне сигнали дуӣ 0 бошад, агар сигнали 0 волт бошад DC сигнали 0 ва 24 волт DC бошад, сигнали 1 қабул мекунем. Яъне мо сигнали 1 ба реле мефиристонем, реле бошад контакторро тағйири вазъият мекунад ва ҷараёнро ҷорӣ мекунад ва ӯ ҷоришавии ҷараён ягон мақсада иҷро мекунад. ва инчунин дар курси омӯзиши мо диққати махсус дода мешавад ба идоракунии муҳаррикҳои асинхронӣ, яъне мо фақат ба ҳамин қисм овораем. ғайр аз реле боз релеҳо ҳаст, релеҳои ҳимоявӣ. яъне принсипи кори кулли реле ҳамин аст, тағйири контактҳо, тағйири теға аст ва вобаста ба принсипи кораш аз кадом бузургӣ вобастагӣ дорад ном мегирад бад реле. фарз кардем реле ҳарорат, бо тағйирёбии ҳарорат контактҳош тағйири вазъият мекунад. яъне тағйири вазъията бори дигар мефаҳмонам ки тағйири вазъият гуфта теғаи боз бошад баста мешавад ва теғаи баста бошад ҳамзамон боз мешавад. вақте ки мо тағйири вазъият гуфтем, шумо бояд ҳамин чиза ба назар гиред ки теғаи баста бошад боз, боз бошад баста. ва гуфтем вобаста ба принсипи коришон, ба бузургие ки реле назорат мекунад, ном мегирад ҳамун намуди реле. агар шиддата назорат кунад, релеи шиддат, ҷараёнро назорат кунад, релеи ҷараён. яъне агар ки ҳарората чӣ кунад, назорат кунад, релеи ҳарорат, фишор бошад, фишор, кулли бузургиҳое ки реле назорат мекунад, номи ҳамон релеро мегирад. ва дар занҷирҳои идоракунӣ аксаран релеҳое ки истифода мешаванд, релеҳои ҳимоявие ки истифода мешаванд, инҳо аз релеи контроли пайгирии фазо, яъне пайдарпайи фазо ҳаст, релеи ҳимоя аз фузун шиддатӣ ва афтиши шиддат ва инчунин релеи серборӣ. аксаран релеи серборӣ ҳама бисёр истифода мешавад. истифодаи пайгирии фазо ва фузуншиддатӣ камтар истифода мешавад ва ин намуди релеҳоро мо якамтар дида мебуроем. сараввал оиди теғаҳо якамтар маълумоти дигар медиҳем. мо гуфтем ду намуд теға дорем, теғаи боз, теғаи баста. ва инчунин агар ки мо якамтар тағйир медиҳем ҳамин қисмата, мо дорем теғаи боз, теғаи баста. ду намуд теға дорем. номошам мегзорем 13, 14, 21, 11, 12. яъне мо фарз кардем мегирем ҳамин қисмат пайвасти электрикӣ мекунем ва як нуқта берун мебурем ки ин нуқтаро ном мемонам кон, аз мухаффафи комон, ки ном дорад муштарак, яъне шарик аст. ҳамин қисмати пайвасти мо ҳам ба 13 ва ҳам ба 11 шарик аст ки